Hagini kisngi lasaki gejingi ki jonggi bubun kiseng bandawan ke sorkar bansiu pendap no ya ketulop jongki. Ki nong teri asha hapok kelama jongga Meglaya Asha Workers Union haka hendru terik unaitung arjar arpuar kila berengem ban penlong ya gejingi ki lada ke sorkar jela kam kentiu no ya ke baisngi jongki. Bat lada kam siu pendap no ya ketulop jongki. Ya kini kesur lepen paupat ba biang da kinong yalam jangka Meglaya Asha Workers Union dalam kemat da ikong Mirajun Mersing kum ke presiden ikong Bettina lang state treasurer bat kiwe kinong yalam kibala kentok da beteng ia ikibor ke sorkar jela kabala cusngap bat kempen urlong iki jengdawa bala bu kemat kinong teri Asha ndai la syalam bakla da basiu kedor teri kam klem da pen urlong pat ya kedor kat kum ke jengmang pisah da ke sorkar jela ha kejeng ekran bekilat patai kubor ikong Mirajun Mersing Iloong ba kasorkar MDA lang bakat nat trekam jangkok kakya kalale ben shisha kajing len ladia jiginong tre Asha haga badon na pedeng ginong tre gibakem yo satya wat ka fixed incentive ka ba arhajar tengka bari bensir ka sorkar jela bat arhajar tengka dak sorkar pedeng kabalabu jingnya skade e bat penbitar ru ginong tre Asha ilitho ru bah ka sautrek benail ber arhajar arpuar nakaliang ka seng ginong tre Asha lada benya kendo yu menteri ketenat kokoi kakya banyatai halor kini kijing jongki hendrai hadu menta kani kadang saateng bat syam lalei halor kani kamat jongkinong tre Asha ikong Mirajun Mersing ilepen paru ikajing akabedai pat bat kajing betha tmai jong sorkar jela yakinong tre Asha akabedai bat kajing tre lang baki online service kum ka online payment kajing recharge mobile bat kiwe kibala benset ban tre yaki Asha klam da yo pat ikanong kajing siu kwa biang newat ya kajing tikena kakam kabaki tray bro skata nagaliang kani kaseng jokinong tray Asha kiladawa bagi nong tray Asha kideban yo no ya ka appointment ka bapura bat bagi sorkar kadeban siu pendep no ka pisah bagi deban siu syaki habarok we gejela balada ke sorkar kadang sengap menti kini kijing dawa nagaliang kinong tray Asha hapok kalama jangka Meghalaya Asha Workers Union kinshim sedan nagalenti ke beteng bat ban mi madan banyaki bandawa ya la kahok ya ka fix incentive jongki Asha kabalong arhaja tengkashi benai kabamut nriu tengkashi sni mun penkiu no Asha kalai spa tengkashi sni kata kebangipan kadai na kaliang jongka state government kamdai na kaliang jongka NHM lane kamdai na kaliang jongka central government je hadin nang tu bade ka jubab ka bahaga tugas ni kaba ulakran hangne ngidon bat ni ya kamai nexro uang ba by June temut hau benai June unkhot banyakran ya kinong yalam jo ka Meghalaya Asha Workers Union ban shim ya karai la un ai ne em ya kate uang banganda pa examine shwa ha ka baya dei batkani tengi la ailat mentala sau benai tam ba un study bu un le ya ka badon kam la dadon kam ban le wat ya ka homework ru tengi kwa ba ka result ngin yo no la ne ba un khot no ru banyakran ban penti kana no ei te ijing dawa jengi Tia sa shikantin ru so ban ong nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union ngi song thu bangim la shu ban sha ikine kijing sha le ban ikine kijing sha ban ban ikine kijing sha nyau ban da ka baki pentrai kpot ya ka kam ya ka baki mjusing regular ka pisah ki jengi ki le ban bat kai ya ka pisah ki jengi ngi so ban ong balada nakaliang jong ka sorkar hi ka state government ki jengi ka health department bat kumju ru ka NHM lada kamla ban le lane ban pendap iki kular kumbangi lai kran man hak sau tarik jong Julai arhajar arpuai nagaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union sasisian ngen haban simbang ya kalat ya kijing ya ki basak mat tambangim tip ki bakum kino kijing ya ki bangi ngen sim reni man se ngen haban simbang ya kilat jong kijing ya ki lada ka sorkar kam sengap lane kam patiawi ki kijing di man ski jong